Private, what's she trying to hide? Says I know strictly privates when you're hiding something. Private's just... Beginning machine at Éamonn. Haibling, Mamiach, Zar Flippy, agus Action Jinska. Bhílinn, like Flippy Pella, agus Flippy Amaniach na Globana. Bheisic Crochan Choran Raparees. Harlin an Horace, GAA Bill, Gach TG4. Corfar fuilis feol rin na chéile nachtar true blood fi cheann leabhair ach yn eisiau TG4 na Raparees. Mr. Maud! Mr. Maud! I have it! Mr. Maud! Mr. Maud! Mi féidir cydnil yn cydsiad yn tir, yn cydnil gydagas Chnoic yn ffiniach, rofus Marisha, Éamonn Chnoic agus Siafrún Céitin, gymaint ys y sraith chachtydd na hoti siaf. Bwchoel gymach, wyntyr cybryd oren, mesid an brodwyl star yn cwnd, star mae cynt yn gwydsydd. Bhliain Raparee gur mó a cháil, ná gur mó a chuig a chuid scéalte I gcionn ar phobal na hÉireann, ná léach na nína Éamonn a Chnoic ó Hibredáin. Is í scéal ín sítar faoi mar a chorid leis a chosmhaintear. Agus mar écinid, a nóing rian na fin scéalaíochta bheith le brair chuid an bheith lidl seo, ar bhain sin ón a chócht ná a chionachar. Tá bad for flick, ó hir bhú sleite is ghlac. Bhí mar ag dul ar scoil an cheadar léach móla rá bhí clúisim mar eabhla agus duine cosúla Robin Hood bhí ann in áraigna an uair sin. Is leis an tara a dan is dóilam a dan an cuiineh Éamonn a Chnoic agus sraith ré mar is an áné agus sraith ré go lá an daine agus cant ré ag daine. The people love Éamonn a Chnoic. The song is still being sung. You don't get the great references to him being that ruthless, you know, but he was a great horseman. He was a songwriter. He's supposed to have written Éamonn a Chnoic. So you have this guy, you know, dashing, swashbuckling, poet, and a legend. So trasha trí bhreanú ar bhéaladas an bhéalaigh, tá súile going dearc a bhaintú na hÉireann I lens lí a chiara. Sé béaladas Éamonn a Chnoic, níos mó ná béaladas éan charachtar eile, tá freigrach as an dearca dearafach atá ag muintear na hÉireann ar an bhéalach a bhrisin an dlí. Astríon beag na gacha bhfuil a rólas a going faoi Éamonn a Chnoic ó cheann chuntas is stríomh fearr dar a bhenim Andrew Ryan. Chuntas a bhí bonathe ar bhéaladas a bhailligh sé féin I Dibredáin sa bhliain 1849. Yn chwilio smwdas nôr ydi hyd o mach sa teil, ni star yn echwriad, mae'r nafel e'n taffet sgwyd o'r rha. Ni libyn sa star ac na taffet I sgwyd. Agus ele, ac rwyd I y tar taffet dŵn. Agus yn chwilio smwda ha hi yn chyn, chwy yna, ni'r bracwg sys rwy o fe. Dafri sin, ni'n umlaen y ffyrn sa star, ni'n lach Fjör för gång, den värmen så stark. An nóing gur fianise bhéaladas a don chud is mó tá going madal le Éamonn a Chnoic. Ní léon áras ach go raibh sé ina ábhairinn spráide ar feadh na nglúinte ag firagus maná éireannacha, le trídar son an cirt
agus le dúthláin an zrí a thuairt nóir ba dhá. Well a gcónaí bhí spéis agus sim a gom I Ned the Hill agus daoine cosúla Ned the Hill agus stócha go raibh tiúncar na scéalte a chúla me faoi Ned the Hill orm. Anything new? Yeah, Billy was on and said he's been contacted by a good few people about repossession of housing, and he feels that that's something that we should highlight, and so he wanted to give him a ring about. Well, tá repossessions agus bagart daoine choras dithe níos coitianta an léan óh ná mar a bhí. Agus tá a lán daoine I riaráistí an I céachta agus gach láinis bíon daoine isteach an seo le litracha ó bank nó financial institution a bagart orthu agus níos coitianta agus níos mó anis bíon daoine I gcóirt mar gheall ar seo. Agus smóthóram go bhfuil sé sin scananach mar sin a bang féine a thug na mílte dus na daoine sin agus bhí sé saléir do gach aine nach raibh na daoine sin ábalta na íochaíochtaí to make those repayments. Nos an chóirleoir Séamus Healy, bran ítar sa bhéal idas ar Éamonn ó Chnoic, mar áireach réad agus a dulling ar san gnáthhéal a bhaintear a féin I gheallsú. Ach mar ag stíl san nuil instan scéal, tá gach seans nach neach éon chaint ar Éamonn sa láinniu. Leanan scéal Éamonn múnla na sean scéalaíocht a léachais, agus mar éicníd is sé seo go príomha a dhéanaan an scéal chód tarintach agus chód cúchtach. Der an bélidislín gur rugga Éamonn I maile ferring an teampel beag I marúnach chéal na manach I gúndé hibridáran á mégan gard I dhearan teachtú ístí ag. Ach mar a banan agus an tóirí dúltach má cistile, der an bélidas nárúnta Éamonn ina bhéalach an ceart agus cór a bhaint amach dó féin ach an cabhrú le duine eile. Well, is fáilig do réir an teannachis go raibh sé dólas agat tóramt sa bhrainc nó I lóháin is ró chuma. Agus go danig sé reis a bhaile, agus gord hála go raibh baintrach bhucht san áit I grúchás, go danig an baileóir cánach, agus ná raibh airigid na cánach aici, agus dá bhrí sin, bhí mo gcuine náite an bhó a thógantúthaí eis nó réige. Agus dimpig Éamonn scuile le seanségan a thuirtí, ach ní anach sé, ní bheoh sé sás, ní has ó héirú é ach an bhó a ré leis. Agus féidir a hir, be deir an ainis ná gur chúdar controda, agus féidir do warig Éamonn an baileóir cánach. Agus bindir a leis an sagatóireacht an sin, agus bhí dul ar chuméid. In san bhún le littere tá coppla bailach an ina déan daoine le scéal gadaíochta. Agus is rinsegus rud mar altatá gceist nó rinsealacha is timpiste an. In san Bandit Hero is timpiste go déan siad le scéal gadaíochta, sé sin go nnéanann siad rud a cinse atá ceart go leor maidir le nósanna an dóiche ach atá go ninslí. Agus na bhrísin tinsiad ar a deithe. Dámach drogníomh nó gníomh fíl a bháin dianta ag leach áirithe. Béle go níarach an pobl ó héan is fárlinn cuiinehar na dafréthe, is ní malinn cuiinehar sin is lícadí sin in arúd. Rud a gácúh sin ar a dráig olafan san mar starithe. Dá mar
méle is a bhachar brachar fad. Ní ghlac fi le héan charactar mar leach I gátheags tradiisiúna néranach, an meocht búan a troda aige. There's a story told that in one day alone, or in one incident alone, sorry, he killed 14 soldiers. Now, 14 isn't a figure that, you know, in a lot of these stories you get the sort of the biblical 12, you know, right? That comes up, or 13. 14, no. So, you know, that has stuck with me, that 14, you know? Darleis an sean nós nó an sean scéalte bhí Galloping Hogan agus Sarsfield agus Éamonn Cnoic bhí siad ag tríd san Battle of Akram agus an san the Battle of the Bhliain agus ag the Treaty of Limerick agus bhí Sarsfield sa cáiliúla ní agus bhí the Williamite forces ag dul gotí an cáiliúla ní in August 1690 agus mar sin de bhí Sarsfield chun stop a cór the Williamite forces agus bhí hena ag Éamonn Cnoic agus ag Galloping Hogan na Connacha seo agus de thug sé ólas an Sarsfield agus a bhhaintear dul gotí an Palace na Gréine tríd na Connacha sin. I measc an corfia sa finis stare tá an madal le Éamonn Cnoic. Tá cápéis scríoch go garid I ní can na bóine sa bhliain séideag nógus sa ceann. Sa chápéis seo, ar an ceithre Raparees ar phobal na hÉireann éirí amach a gcuine rí líam ó ráiste. Duine acu a bheith fearr dar a bhanim Éamonn ó mhaol rian. Tá sé fear treis chuile choga, nuair a stopan an coga. Tá dram mór méide aga gur Aisteoirí profisiúnta nach mór atá anta. A cha beidir rá bhliain nó trí bhliain a Aisteoireacht. So is úfás a deachraíanamh má céad an tú. An tromnach aca Jimmy ag an Rank, isteach in airm chuil na Franca agus na Spáine, ach an go leor go timppel. Agus thosaid a gúsáid an fórsa bhí aca, de gomí bhí aca díoch le fannach beo a gadaíocht is nócha déadach do rád ar éire. Agus bíad na Raparee. Agus a chunád is ar éigen a ha Éamonn an dara ihe san áid chéanna. Tar a bhéal idasa, I meascíd siúd a danach sé leo bhí fearr muintear a leis dar a bhanim Tomás Bán Dwyer. Iarra, bogalum ó lá, mar a tásta go thénig. Ach, níl sé roiris do bhaint a seo agus cís na talúna gáda chuile bhliain. Ní leon gabhad faoi sin, agus an ledóg, chun is mar taige. Ó, Tomás óg. Tá sé siúd a gobar san istáit sin nuas ó bhaidin go trán hóna. Chasúil am hénig. Fe gana héal a chahab a gobar ó glúb go dús fingin ní beaga. Tá ceann maithe. San sé bailach féin, nó bhí búra. Stocha go bhfuil in ceasta go. Well, chamis a bheith amacht. Éist. Má tá ní a bhúid, nó héin, nó Tomás óg. Tá sé cláir. Idir an dá linn sin, beidir go goteach sé seáil leis a gís. Gur bhhail. Níl sé rud chunas go méid sé féin ní sebra ach thug sé an teirigh go léaltas na dtíine bogta. If the sheriff collected money from somebody that couldn't afford it, he might collect the money from the sheriff and or somebody's sheriff's representative again and give it back to the people that originally gave it because they couldn't afford it in the first place. So he was regarded in that light, you know, as we were led to believe that Robin Hood did much the same thing in Sherwood Forest, you know. That was the reason he was held in such regard, I think. Tá feicthe bhing sé stíl inste scéal Éamonn Cnoic is cúis cuid mhór leis an tóir a bhí ag glúinte éireannach ar an scéal. Ach ar nós gach scéal má léachais ó scéal ardíarna go scéal cúcholin bhíon an tragóid in a chuid lárnach riachtanach. Agus ní héan éisceacht é scéal Éamonn sa bhéid seo. Beag nach maicha blianachan, tar niu lína. Scoilse cúige, scoilse tír, scoilse lína. Britain was to blame and they'll turn a blind eye.
They partitioned Ireland, gave it over the North over to the Unionists, and then walked away. The Unionists, I can now say with a bit of benevolence, well, they did see us as rebels. Part of that was bigotry. I was no rebel. I was merely British. Well, Northern Irish. Well, I certainly wasn't a Free Stater. Teorin, Hoffable, Decading, Egilehort, Reshanoi. Talk to us in FBD and get free breakdown assist, open drive, and cover for a courtesy car while your car is being repaired. All as standard and comprehensive car insurance. FBD, our policy is you. I really do like to keep busy, but as I've got older, I feel my digestive system has slowed down a little bit. Before, I was a bit bloated, that sort of feeling. Since I've been eating Activia, I really feel less sluggish. It's made a lot of difference. Yeah, it's great. Only Danone Activia contains the exclusive culture Bifidus actiregularis. It is scientifically proven to help improve digestive comfort. I like the prune one, and the peach one, and the kiwi one. Danone Activia, actively good. Danone. Do you know, it's the little touches that make my girl smile. And boy, what a smile that is. Perfect. Surprise someone you love with a stylish range of touchscreen phones from just €59.99. Whatever makes your Christmas perfect. Vodafone. Do you dream in chocolate? Then discover Lindor from Lindt's master chocolatiers. When you break its shell, Lindor's lusciously smooth center starts to melt, gently caressing all your senses. Lindor, now also in delicious white chocolate from Lindt. I'm your munchies, so put me at ease. Give me some crunchy nut with the nuts and the honey. Tastes quite yummy. Give me crunchy nut tonight. Nice. It is a story so powerful. Men have died to protect it. This year, no matter what you have read, no matter what you have eaten, the incredible story of one man's journey from the tilling fields to become the nation's top potato. The story of the man inside the jacket of now hardback. An rud a chun níos mó astom ná an doid idir an na haves agus na have-nots. Cóig fan géad as na daoine le dahad faoin géad an Severus. Agus tá an gnádaine ag íoc mar gheol an sain sin. Tá sé sin I mo hór scanalach. Blachtar leis sa lániú go bhfuil ceart léirsethe nostalcaigh duine amach thretar rud éigeanna bheith agóireach. Ac I gás na nglúinte éireannach, beag duine cur a bheithe moil dá dúrach sé dúchláin an bhí. Dá réir, bhreithnig an pobal le hamós ar éon duine bhí sásta I le héadí dhéanamh. Agus is as seo dás an dearchas a bhéaladas gur léach na líne a bhean méadach. An tí Avach Éamonn agus na húdaráisí ar a húid idir I brethir agus chur dá chos. Has sé sin mar himbal de chás an phobal ar fad lí nuair a chuoiníonn tú an latrum a bhraithin pobal a bhí déantartha leis na cíanta calibracha. Agus go dainn héin a dearan héin an latrum a bhí déantartha. Ní léon dáta gás go leor de bhéirlig an teachtú agus an 8 íse diag gur imríoch latrum ortha féin.
Ach las muid an bhéaladas is fíor bheag finis starra tá ann, a haciíonn leis an tuairim gur léachran phobal a bhís na Raparees, a tháirg an dlí ar san leasan phobal a chorchan cín. Jerin hain dam rud gur chardar leis na bucht gur bucht iad a bhí canglíleo ar bhealacha cínt. Ach, ní gníomh atá a gunne acma bháin ar san acma eile, ach atá a gunne grúpa hóisialta go chuile acma a bháin a gunne grúpa hóisialta go chuile acma eile. Mar is socha an táirte tá cuasaí fulla agus cuasaí cáirdis ó bhaid níos tábhachtaí na cuasaí acma. Chus nuair ar léad tá si níos tábhachtaí na mar atá cuasaí acmach. Is a láth an neam. Ach ó fada agus a bhain sé leis an bhéaladas, bun an Éamonn a Chnoic agus léach na míne, agus do réad tradiisiún na scéalaíochta, chathag tíoch ragóideach be le scéal am luach. Ach bheag gné nabh gná i buint le scéal tragóideach Éamonn a Chnoic. Scéal a thosóch le crinú i lár na híthe idir Éamonn agus tíorna talún dar a bhenim am túsal mád. Who are you? What's going on? Don't be alarmed, friend. I hear tell of your misfortune of being robbed by Ned of the Hill. What? Are you going to rob me again? You're wasting your time. I have nothing left. No, sir. Then what are you doing in my house? Tell me, what did this Ned of the Hill look like? Like any brigand, a swarthy ruffian. What if I was to tell you that I am Éamonn ó Conchubhair, otherwise known as Ned of the Hill? And I assure you that I did not rob from you. What? You are Ned of the Hill? But Ned of the Hill has a £200 price on his head, for God's sake. I know. Now, many people may claim to be Ned of the Hill, but there's only one. And I do not take kindly to other people using my name. Now you tell me more about these men who terrorized you and your family, and I promise you that I will retrieve whatever's been stolen from you. Agus dín mád a bhach na bhéir, thugma sésin, siúlet. So the fuair couple of bear sa stabla, agus dír Éamonn Chnoic card a seach na héir. As dúirt sé go dúirtróg sé gach dí lád hir heas agus huaig áithíonn sé son, agus bheith dhéirí hir hawl daimsí sé na behiúnig. Agus do bhairigh sé cúpla díobh agus do thóg sé beirteile ar láimh agus fuair sé an chuid an teirigh a reis agus a reis leis go dtí mád, agus an nó bhí mád an bhaochtá. Bhí Éamonn a dul sa sean sa tuairt a chuid ábhar goite a reis don úsal mád, mar más fíor faoin amse bhí sé ar a chamad. Tá mar a tharlaíonn sé forógra cóthaimseire le fáil, a der go bhfuil 300 punt ar fáil le haig Pligan 1 Edmund Knock Ryan of the Hill. Is an 300 punt sa 7 Téag agus os ceann 3,000 in airgad an lá aniuh. Bheadh an cathú seo imirce do dhuine áirithe. Lámhain agus ar tuthe ó chompánta Aisteoirí, bharrtaigh sé fosca a ghlacha I deach a cheann chara Tomás Bán Dwyer. Bhain Aisteoirí am a thóir, agus bhí cóidí sneal a fábháinús. An féidir mar sciste a ghlacha an sin a fá tamil. Cinte, siú tasú go cábhfuil a lebaid, tasú fear amachtáil. Agus. Idir an dá lín, I ngán is de Éamonn a Chnoic, bhí mád chótócha sin go bhfuair sé ábhar goite ar ais, go nacha sé chuig an giústas áitiúil ag cuardú párdún ar san Éamonn. Bhí seansan is go méadach an éireach le Éamonn drim láimh a thuairt ar héal an bhéirlig. Ach ní bheadh sé sin a lí leis an deire tragóideach a bhí an ándó. Bhí tuirse ar Éamonn os gúid sé chola. Agus nuair chuig sé chola, bhí sé tairmh, agus taimhríoch dó gur a ferrití a tach chun é bharú le tua. Agus cúisigh sé, agus bhí ferrití in sé os a chóir amach.
Agus the session of Arati, Tairiactum, Gorefta Comewaru, Letua. Kirchhoff, Ishiguina as the Arati, Nile and Shani Boeldom, the Misha Renos. Terrash Rish, Echola, so who shall I call a Rish? Ní tair a bhí Éamonn. Tharla gur a bheith an túsal mád an tír na talún áitiúil, agus a raig le tamás le cligan Éamonn I máil aige, suas chuig an teach mór a súla luach saithar a bhailú. Ach anis a bheoch an casa nefh go más a scéal. Mar an ganistach más, Bhí rá iarracht mád pardún a bhainteach be Éamonn. Mar sin nuair a haspáin tamás cligan Éamonn de mád, ní luach saithar a bhí ribhe, ach lán aig dara. Fiú agus é mara. Bhí an déilid is tar éis chintiú go mbeadh an bua ag Éamonn. Tuairtear fan ara, I más an leach, sa bhéalaidas. Is de bhar feabhúil a dhéandaigh an tir a bhá sítre agus a chluigtar deide, dá naileáil fí leis go corram. Bheadh éire leis, saoil níos fearr a thuairteachtaí, ach de chuireadh dá choise le feabhúil, nó le clás grána éigent. Is mór dá an pobal a caint an óchas héin, ná an rud é amach den garachtar staile, I gás an mar sin. Tás gachans go méidir go raibh níos mó ná an tain den a bháin, níos mó ná Éamonn a chunig a bháin, agus go cuireadh an na heachtraí go léir le chéile, agus gan áras an rud a chuir leisin an scéal agus an íomháig ná an dánas an ceol. Ní hé gur cheart lach go litre leis an rud mar a chuirtar síos sa seanachas, ach go mbeadh an tachtarach i gceist, an tachtarach de bhlachastigh sa scéal, sa sin go mbeadh léargas le fáil ionta na míne gur mórlach na scealtasach. Tar a bhéalaidas chuireadh cligan Éamonn a chunig in áirde spíce heata haisiil mú. Ní go ceann cúpla lá níos déanaí a tugadh an cligan arás de chruthóir Éamonn saibh an chunig. Agus cretar gur chur siise an cligan I barca le I maile fearin faoi le chlaig I neisceart Hibredáin. In 1862, dír iarifigach ó Hála Verica dar a bhainm Matthew Ryan cead ghlac a chur suas an óir Éamonn a chunig. San áid a creadadh go chorp a bheith curtha. Apparently Matt was a descendant of Éamonn's family, so he asked permission from my late father if he could put up the monument. My father had no objection, so he put up the monument then, and it was unveiled in October 63, I think. Céir chun Commodóireach nó fíringe atá I scéal Éamonn a chunig. Sé an tain Raparees éarnach riamh a chuireadh dealamh an áirde dó. Léirú dá mar gáir a chóchtaí is atá an bhéalaidas. Cé go bhfuil rudaí anna difriúil látá níos ann ceapan fós gur bhfuil géar gá le daoine cosúla néid agus chun cócht thabhairt arás don pobal agus don gnádaine. An teachtain seo chuin, ran ófar ar chás an Raparee cáiliúil Éamonn á Hanlúin ó chunda ardhacha, agus taspáin for conas an amanta nach an bhéalaidas an bhéirlig agus an íringe.
like Sam Asuki, achtarí fuilsacha True Blood. Beag nach maicha bléanachan, tar níu líne. Scoilte cúige, scoilte tír, scoilte daoine. Britain was to blame and they'll turn a blind eye. They partitioned Ireland, gave it over the North over to the Unions, and then walked away. The Unions, I can now say with a bit of benevolence, well, they did see us as rebels. Part of that was bigotry. I was no rebel. I was merely British. Well, Northern Irish. Well, I certainly wasn't a free stater. Teorin, háphobal, decading, ag leabhar tar éis an naoi. Come, kids. Wow! That was your first bite, remember? Sift cream with microparticles lifts dirt easily, Mom, look at my glasses. bringing back the clean and a new lease of life. It's amazing what comes clean with Sift cream. Teenagers, and I've 2 of them, so I need a way to keep the bills down. Well, if you switch to Aircom's fixed price bundle, you get unlimited local and national calls. That'll be handy. Yep, and fast, reliable broadband. Yeah, okay. Plus now you get 30 minutes to any mobile network. Well, the kids will be happy with that. And all for a fixed monthly price. That all sounds perfect. Visit aircom.net to find out more about our new fixed price bundle. Always there to help you get better value. Do you want a great savings rate? Yeah? Then you should switch to Halifax. Drop into any branch today. You all right? I'm fine. Go on without me. Run like a wind. Run!